Kenere ke All India Radio Shillong, ke kubur man puli day bibiana rin tiang. Kimat kongsan jong ke kubur man taga step. Sa arbu sawad kibriu kilayo ya ke jingpang COVID-19 ha Tripura, bat kiyo ke jingdon gibayo jing yakani ke jingpang hakari syaka sanpu ar hajar kandai spa sanpu ar ngud. Wan pai shi hajan riu spa prapomut kinong shong shnong ke miglaya nagi jilla beper kathan syate lamingi. Nang yakeren umentri rangba Konrad ki sangma bat ke sorkar pedeng benwanra yaki bat sakut syabar na kathan syate lamingi. Berai jing menjur ke kinhun menteri ke sorkar miglaya banyasoy soskular katanat mining bat geology bat ka telecommunications consultation India Limited menpintri kam yaki kirdop lum khajna kat kum ke juk start menta. Kekubor ke bebenya. Ha Tripura sa arpu samud ki sipai ki badai na ka prapunri batalion kilayo ya ke jimpang COVID-19 hinin kesni bat kini ki dei ki badon ha ambasa ke bahab hadhalai district. Kumbang kalong menta ke jingdon ki bri ke bayo ya kini ke jimpang ha Tripura kalaki usha ke prapunri mud. Kam hashwa ki ladon tang armut ki bayo ya kini ke jimpang bat ki lakon. Hamiglaya naki ar hajar santu sautuli ki jingpet bnya lalap ba shi hajar khandai spa handri nyotuli ki jingpet bnya ki de gibomdon besakta hau knyang jingpang COVID-19 badang ab banyo jingpet sa nyo pusandli ki jingpet bnya iwe inong pang ibadang don ya kini ki jingpang idang syak sumar bat mentang kasni in sapab yang banpintik kena la ila akot na idang don ke jing shitom. Hagawai pat kalyang ke jingdon kibri ki basakta hau knyang jingpang COVID-19 hagari borok kawai kalapoy siya ka sanpu ar hajar kendai spa sanpu ar ngut hadu hinin kasni. Nakini si katsan hajar ar spa andri punri ngut kide ki balayo jingkot katba si hajar nyong spa prap hulai ngut pat kilaklan no. Laya tu bau niu knyang jingpang ula pur stet hagaba kiladon hadu lai hajar san spa andri wengut kibayo pang tanghapo ka arpsaw kunta. Kajingwan thai jong kibri ki badi ki trash nong ka miglaya kajilla nakijilla bapher jong ka than shate lammi kalanang ya chakmat ha ka bashi hajan riu spa praphongut kilawan phai hadu hinin kasni lapan rum kerteng yaki bawan phai marsen poi bala phano yaki shalayeng men pendap yaka home quarantine ne shongkhop halayeng na ka bentak hat sausngi. Hakawai pat kalyang sembut menteri rangba ba prestun tensong ulai tu ba ka sorkar jela kan sapiang nadu ka khatwai terik mentau bana yaki wei pat kitrai shnong ki barang sakut haki jela shabar na ka than shate lamingi ladaki wan phai da ka pendet hi ya ka rukom wan phai jungki shala ka jong ka jela hakaju ko por ulai tu bo menteri rangba ukon rat ki sangma ulai kren mat ka sorkar pedeng na ka bentaban pentri kam yaki lingsun neki rel khnang benwara iki brio ka megalaya ki barang sakut shaki wei pat ki jela kumba khadwi ngot ki brio kila khlat bat kempang kumba ars pa ngot ki brio hadin ka jingja bashirkai ha ka ba ketdam bat kili air Styrene kilalat bakla nakaway ke karkhana bapinya di Giriu Shimet ke Polymers Limited Plan HRR Venkatapuram ke Shnong Bamarjan bat ke Gopalapatnam Havishakhapatnam. Kani ke jingja bashirkai kelaja hai kinta step hinden kesni ke balakta ya kumba santli ke Shnong Bamarjan nomor kali ARB kala sapriang hadu san kilometer nak jaka balaja. Buun kinong shong kentup iki kinarit kila shitom ha kerukom badat berwid ai hagi kemat jungki ke jing bamlaring mensim jingking bayong bat kunroi pri bat ke jingdat kesni do na kadau jung kali ARB balalat bakla. Menteri rangba ke Meghalaya Konrad ki sangma hinin kesni ula pli perdaya ke Corona Care Center bahetam ha ke jela ke badon ars pak sanphozli ki jingtia ha IIM Sauli ha Shillong. Menteri rangba ke jela ulong bayakani lalaban pin urlong lingba ke jingker shan bala ai da ke IIM ke sorkar jela kala maramot ya ke jaka borok ke wei ha ke shibnai ula pentip ke sorkar jela ke smuun bu yagi nong pang bapau positif lada dei badon bat ki bahab bu ke kategori A bat B lane ki tu ki bashitom balumala ha kani ke jaka kani ke jaka ke kentup iki babun ki malayeng bala benta ke wei na ke benta ki nong trei ke wei na ke benta ki basuba bala yok kem yok nyang jingpang ke wei na ke benta ki nong pang bala pau positif lada dei beki don ki kamra ki long ki bamarwei bat ki badon nang hakap ya ki jaka lekbar
Kekinhon ajing sumar ke bakun thop ya sangot ki doktor, khat arngot ki nurse, laingot ki lab technician, ki nong tray bepej, ya ke farmasi bat ki x-ray, labu ha ke sentar dingkat lang bat kekinhon banyarap iki. Labu ru ya ke wege unit pulit ke bantrikam arpusau genta ha ke corona care center. Kini ke kubur, ke Wan Shaphi na ke All India Radio Shillong. Kekinhuan Menteri Junggu Sarkar Meghalaya hinan kasni kalap menjur ya ka jingturwa junggu tenat mining bat geology na ka binta banyasoy ya ka soskolar lane ka memorandum of understanding bat ka telecommunications consultation India Limited ka banyarap ban khanglat ya ka jinglat tu ki kachna ki badai ban poi sya ka plating ka junggu sarkar usim buat menteri rangba uba plus tu tensong ulai thu bakani ka company ka nyarap ban pin create ya ka detail project report na ka binta ban pentri kam ki khurdop lum khajna ki balong kat kum gajuk statement ta ha ka ba illa ban pet ngor ha ki khirdop khamtam ha ka jing shalan ya ki marpo khindau kunthop ya udoyong mami nakani ka jilla ha ka jing khi ka khlam covid-19 ka sarkar pedeng kala mana ban shalan shabari ya ki hand sanitizer balashna dak ba pindan kam ya ka kian ha ka jing pin bana Jongga Directorate General of Foreign Trade DGFT kalaong bagi hand sanitizer balashna da kakiat la mana ban shalan shabari la shimya kini garai da sarkar ban pinbun ya jingdon ki hand sanitizer halari apeng jing ki jongga klam covid-19 ki sanitizer ki dong ki mar bukhong sam ha ga jing khun persha ka klam bashir khai bala pindan kami ki kum ki bak pin khuat pin suba banyada na ka jing sapriang jong khnyang jing pang coronavirus. Menteri Rangba Keri Narendra Modi ulayai ban ya jingdon kam kilat jingya trelang ha ga jingya khun persyauk nyang coronavirus ula keranya kan ye ha ga jing rakhi ya kasi kerpang kanyam buddhis ka buddha purnama hinnen kasni lingba ka video link katanat mepet ya ketenat mepet ya ka reticle shore jong ka culture jong ka sarkar pedeng ha ga jingya trelang bat ka International Buddhist Confederation IBC ka seng jong ki balong nyam buddhis bat ka balapau ha ka perthai kala pelong ya ka virtual prayer event ne ka jingduai da ka bayak kindu lang lingba ka lat internet ringkat bat ka jingya shimbentalang jong ki khledo jong ki nyam buddhis papier ne ki buddhist sangha na borok we ka perthai menteri rang badu ula pen pau ya ka jing sultanat ka jong ya ka ne ka jing pen pau ba ngolem lang da ka ba ai nam ya ka jing rakhi sngo bhajung ki shaka bor ba jong ki khlawat ba ya khun persha ya ka khlam covid-19 bat ula khot ya ki lat jing trelang ban ya khun persha ya ka ni ka khlam hagwe na ki thong rat ba ban walam yang ya ki trash nong bala ai kerteng ka Vande Bharat mission ka sarkar India kan pentri kam ya Henry Fusal tu li ki lingsun nadu hinden kasni hadu ka khatlai trek ujimang banwalam shala yeng ya kumba khatsau hajar pras pangot ki trash nong India ki bala sakut shabari na ka daw jong ka jingkham dang na ka daw jong ka jingkhang dam bala pinjari na ka daw jong nyang jingpang coronavirus Menteri ke sarkar pedeng bepet ya ka jingya day bat ki wekiri US Jai Shankar ulaong bagi jingpen kreat ban penteri kam ya kani kathong kelas dang bat lakin turu ya gitu ki basakut haki wekiri bakin nyai paktin shaki embassy jong ke India badon hakita kiri Henry Pusautli iling sun kin thop ya shipautli na UAE Artli na Qatar, Santli na Saudi Arabia, Hinyotli na UK, Santli na Singapore, Hinyotli na United States, Santli na Philippines, Hinyotli na Bangladesh, Artli na Bahrain, Hinyotli na Malaysia, Santli na Kuwait, but Artli na Oman, Kibabuntli, Kilingsun, Hakatayo Ningkong Jongkathong Vande Bharat Mission, Kanwalam Yakitrash Nongkari India, Badon Hakiri Gulf. Lapinan kam South Spa Henry Pusantli ki Lingsun ha ka jingpin tray kam ya ka lifeline uran ban pinpoy ki mar ay jing sumar bakirki sya baro ka way kari hadu menta praspa life santon ki mar bala pinpoy di kini ki Lingsun ha ka jingjingay ka balakot palat saulak sanpuwe 1000 kilometer katanat pet ya ki rukom penyak Lingsun hakari kadi katanat penyak bat kli ki Lingsun hapo ka lifeline uran ban penpoy ki mar ajing sumar badan kam shabarok way gari kenthop ya ki jaka bakham kendong bat ki jaka balong lu man kenshan ya katma jong ka India persya ka klam covid-19 ki helikopter kamai ki bakenthop ya ka Pawan Hans Limited ki la pentrikam ha Jammu bat Kashmir Ladakh
Islands bat kathan shatay lamingi ban penpoy ki mar ay jing sumar bakirki bat ban kit yi kinongpang ki domestic cargo operators ne ki ling sun kamay kata ka Spice Jet, Blue Dart, Indigo bat Vistara ki trekam ban penpoy tiar hakador kamay Laple bala ithuru ya ka air bridge ne ka linti ya ki ling sun bat ka East Asia na ka benta ban penpoy ki dawai tiar ay jing sumar bat ki tiar ay jing yarap syakitu ki bangat haka klam COVID-19 ka Air India marway kala penpoy kandai spa nyo puartan ki mar ay jing sumar katu ka kubor kalakut